Ngicela nala Sunday school semva komnyango ibuye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Lizofika ixesha loba sibenze umakoti xa bena 44 years okwangoku basebancinci mababuye emva komnyango egameni lika Jesu. Haleluya. Ulisa bonke otata bakhoya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ndizithoba kubo ngoba bona bazinkosi zethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Watsho umama uSara ebizwa wathi Nkosi yami egameni lika Jesu. Ndibulisa omama bonke abakhoya egameni lika Jesu ababizwa ngoba bazimbokodo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ndibulisa ulutsha lonke olukhoya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ololutsha elithandaphathwa egameni lika Jesu. Ayelithi thina silawulwa nguYesu, asilawulwa ngabafana egameni lika Jesu. Ulutsha aluthi eyethu impilo iphathwa nguJesu. Ndiyabulisa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ulutsha luka Kristu egameni lika Jesu. Abo ithi abafana besithi ntwana ndiyakuthanda nantsi imali, athi ayiphuthi ndiyonela luthando luka Kristu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ndibulise iSunday school egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sunday school leyo ejongela utsheni egameni lika Jesu. Uma ulutsha lingenzi kahle neSunday school soze yenze kahle ngoba izawube ijonge ulutsha, indlela yolutsha uba injani egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Singambulibalanga tata wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Tata usibethela amaqhosha. Ayitshatile bakwethu egameni lika Jesu. Kaphakame mama Mulawe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Thina sikhonza ivangeli elenza izinto zenzeke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ivangeli ethi noma seniphume endleleni athi hayi khange ndithi lena indlela yami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ndithi ke mna ke xa nime apha ndibafuna abantu abalapha emva kwami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ndikholwa ukuthi nabo bavele egameni lika Jesu ukwenzela babonakala uba banxiba amahlazo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uma siqulelwa ngabantu abanganxibiyo egameni lika Jesu ayinini ivangelelo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mna ke andifuni netawuni emadolweni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uma uze unganxibanga uzawuthi uhambe unganxibanga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngoba ezitawuni ziyasimosha. Ithi xa uthi ufika bakanxibanga masingalimoshi ivangeli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ivangeli masingalimoshe egameni lika Jesu. Ndizawucela utata uMacubeni azwamkela thina sonke, asamkele sonke nam ndiyazibala egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ukonga amaxesha saculanga abathandekayo. Ndizoxolisa kwabo bantu abathanda ithomoyi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Andizuba nalo ixesha lethomoyi namhlanje egameni lika Jesu Kristu ngoba siyenzinyelwe egameni lika Jesu. Sizocela ukuthandaziswa egameni lika Jesu. Sizocela ukuthi uNkosi uJesu asincede
asenze sibe ngabantwana bakhe, sambe kakuhle endleleni yakhe. Abathanda into zezo egameni likaJesu. Uma ungumama wevangeli, haleluya, uma ungumama wevangeli, umkhokheli utata, uyakhokhelwa endlini egameni likaJesu. Uyazithoba kutata egameni likaJesu. Nansi eyona nto ndifuna uyithetha ukuthi sonke, ukuthi uma ungumama okhonzayo, ozaziyo ukuthi ngemini yenkonzo usenkonzweni, uvuke ekuseni egameni likaJesu, uvuke ekuseni ungumama ngecawe, uyazazi ukuthi uyodumisa inkosi, uvuka uphekele usapho, haleluya, uyavuka ngecawe upheke, ukwenzela ukuthi uma ubuye enkonzweni uphakele inkosi yakho nabantwana bakho egameni likaJesu. Awuvele uthi mina nje enkonzweni ndidini, udinwa xa ngubani kwaKristu. Wathobeka umama uSara, zangathi namhlanje ndithi uyinkosi yami ngomso ungubhebi. Wathobeka egameni likaJesu. Nansi enye indaba, uyabona uma ungumama othanda imali, khawukuvuke uzenzele. Uma ungumama othanda imali, khawukuvuke uzenzele. Uma ufumana umsebenzi, thengisa. Zininzi indlela zokuba ungathengisa. Ungathengisa namanqina, alile ivangeli lebhrukwe. Uma usindisiwe, hayi, ndiyatshona namhlanje, ayikho iBhayibhili ethi ngo-2025 bokomama abasindisiweyo mabenze unothanda banxibe ibhrukwe. Usindisiwe, hayi, sizawuthandaza kuvuwe ntoni, ngoba sesifana nezwe, sifana nezwe. Uyabona uma usindisiwe, so ulali ngebhrukwe, ngepijama. Awusindisiwe, awulali ngepijama uthi kuyabantu kusebusika, ayikho loo nto. Mawusindisiwe, hayi, hayi, sizothandaziswa namhlanje ukuthi sibuyele kwela vangeli lokuqala, ukuthi ithi masithandaza kudilika imigodi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yabona uma uthanda imali, umuntu ongumama awukasindiswa. Ndithetha ngento endiyaziyo, ndisuka kuyo, into yokuthanda imali. Imali ingcambu yesono. Haleluya. Ufika umuntu ezixelela ethi mina eyami ikhadi likatata wakwami lilapha ebeleni kuyo. Hayi, yabona ngoku lexesha langoku uyasisokolisa. Ndifuna uthetha nje into ebonakalayo, ngokuba ndingayilanda emva ngeke izifakane. Uba ungumama osazimisele ngekhadi likatata, andithi singayinikwa imali endlini, masiphiwe, kodwa hayi nge-forced. Haleluya. Njani? Ndithe ukuba uthanda imali, sebenza. Xa uqala i-2025 ngakwenza ibhizinisi, ukwenzela endlini nisincedisaneni. Haleluya. Nanko unobangela woba ndithi masingayithandi imali, kukuthi sizokwazi ukuncedisana. Uyabona uba ngabe wena usixelela ngekhadi likatata, uzokwazi ukwenza into zakhe, azenze noma cash send. Ithi wena xa uthi uyodrowa kusekho lutho, azophinda akublame ngoba ikhadi likuwe. Uzothi lizobe pulpit inthandaza,
ndizilibala ukuthi sisuke eThayithini bendiyambaza. Kodwa uNkosi uJesu uthi imizimba yethu yitempile yakhe. Kanti thina sikholwa umphi na uJesu? Sikholwa umphi uJesu? Asibuyeni umama, izifo zikhona, kuyenzeka phandle. Inoma kukuba asikwazi udibana ngemithandazo, omunye yale nomunye yale, akusabuzwana, singomama. Hallelujah. Silahlile ivangeli, silahlile ivangeli. Masibuyeni singomama, masibuyeni singomama, masibuyeni singomama, masibuyeni singomama. Ay! 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 Kanti siyaphi? Siyaphi? Ngompilo Yesu simvumileyo, ngompilo Yesu sifuna sikhokhele. Uma thina sikhokhela yena ngento zezwe, siyaphi?